India. Sampian nak ring Madura minta lagu India, mungkin sering India lagu Madura kah? Vita ya leke dingaki. Sedero. Desa India mungkin lagu Madura kah? Sumina ya dana tokoto. Sedero. Napa? Tatondu. Lasarin lo bapak yuk. Aku baik deket-deket tatondu aja. Muntah lagu tatondu, mana lagu binar. Tedung kapi lah. Kula cek bunga namun pengajian ni pahi bebengit cekapi. Malah bercerai tanah sacara melang tak temu marin. Hai deket-deket bimbian emang gua pikirin. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, utama epon ajunan semulja Kiai Haji Mazani, ajunan Kiai Haji Imam Humaidi, ajunan Kiai Haji Faruk Dardiri, Kiai Haji Abbasi, Kiai Haji Jazuli, Kiai Haji Ruslan, ajunan Kiai Jumaatun, terjugan tak kalib ajunan Kiai Mujahid Ansori selaku pengundang. Ben seteja para guru, para kiai nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut saja karena tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim hormat da saja. Seampun nalengki Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama epon Bapak Matlani selaku Kepala Desa Kecer beserta aparatur desa epon baik di tingkat caleg otabe apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil Bapak Misru sareng Ibu Salama. Saya kesempatan mangken abadaaki haul almarhumah Ibu Soraya binti Bahar. Dan tentunya seteja almarhumin almarhumat dari keluarga sahibul hajah seampun adinginin. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah eka sempatan malam samangken takdir eka sokani tapangki apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat samu ke
Kaula benajunan tak cuma apolong etunya, tapi sampai ke akhirat pakun epapolong dalam keberadaan kenging ridho dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto samo ke tetilen jalan kaula benajunan sehadir kesempatan malam mangken ebek tabi Gusti Kanjeng Nabi kala ben syafaat kak dinto kaula benajunan tak kira nyeting dak kapanes sa apa neraka. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula amul jaaki. Kaula benajunan bingkengan saampuna masuk dek ke akhirat, maka setetitan teben ratora kaula ben ajunan salamet nika ceepon ulama mulai dari pejeng pertama seibitong sesuai panapa seampun pada pak sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi bahwa pertama bitongan amal kaula ben ajunan nika terkait ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah. Nanti setelah masuk ke alam akhirat, sepertama tetibitongan dak kaula ben ajunan selamat napa tak selamat ni kabejeng para Rabu. Mangkana ceepon ulama sesuai panapa seampun pada pak bi Allah dalam Al-Qur'an. Budian manusia ni ka iya akhirat bagi tetimpak kelompok. Jadi gula benajunan ni kemudian itu nanti di akhirat dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok gak dinto sesuai yaki tergantung pejeng ketika beda itunya. Lah 4 kelompok ni ka selamat napa tak selamat, yang menjadi ukuran pertama ni ka salat. Fa idza saluhat saluhasairu amali kulli. Mun pejeng ni ka ampun bagus selamat. Keng mun pejeng ngabutuh celaka gula benajunan. Lesempak kelompok ni ke pertama cepon ulama. Kelompok pertama didatangkan, kelompok sepertama kak dinto langsung capur sabak dak neraka Allah Subhanahu wa taala. Anapa kelompok sepertama mi sabak ke neraka? Tak bejeng. Mi tak bejeng. Tak oning cak bejeng ni ke wajib. Mak tak oning. Aga mana benih Islam. Jadi tahu ning kebejeng jak wajib. Jak dengan benih Islam. Epa masuk ke neraka para Rabu. Epa masuk. Epa kuwa bi Allah saya ceritaki dalam Al-Qur'an. Bi Allah ceritaki kalaban debu. Masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Masalakakum fi saqar. Hireng kafir. Apa saat teki kaki je masuk ke neraka? Qalu lam naku minal musallin. Reng kafir ni ka jawab lam naku minal musallin. Dan kula kala masuk neraka gara-gara ki odi lamba etunya tak apa jeng. Cepun ulama fikih dari ayat kak dinto nunjuaki orang kafir ni kecukan wajib apa jeng para Rabu. Jadi orang Islam wajib apa jeng, orang kafir wajib apa jeng. Benih karo orang Islam sewajib apa jeng, benih orang kafir tak wajib. Mun se kafir tak wajib apa jeng, nyaman bagi tak apa jeng tak tusah. Nyaman pula tak wajib. Punten orang kafir ni wajib. Keng cepon ulama fikih wala yajibu mutalibatuna fid dunya. Keng kula benajunan tak usah ngacek orang kafir ni apa jeng. Bah, kan wajib apa jeng orang kafir. Engki keng kula benajunan umpama andi kanca orang kafir, kula benajunan tak usah ngacek kanca se kafir tak usah acek apa jeng. Apa napa? Karena orang sekafir ni sebelum wajib abajeng andi kewajiban lain masuk Islam geluh mun romor abajeng demak. Jadi tak usah acek abajeng, mungkin ya acek masuk Islam geluh. Lain ben tatang ke Islam, lain ben keluarga Islam. Kaula benajunan andi keluarga Islam. Kaula benajunan andi tatang ke Islam. Nikah acek abajeng mun tak abajeng. Tak abajeng duhur acek, tak abajeng maurib surah abajeng pada Rabu. Tak gelem abajang dan tek torot geluh.
Mungkin tak gelem bejeng maurib dan tek ka isa pola ijma ben isa karena maurib ben isa ni kah bisa ipopolong. Titi mun ia cek abejeng bekto maurib tak gelem abejeng tikel torod dan tek bekto isa gelu. Mek pola ijma nang bekto isa karena maurib ben isa ni ke bisa ijma. Dan tek isa pun tak abejeng maurib pada rabu. Isa tak abejeng sampai masuk ke bekto sopu. Ah ni antara dua pilihan. Mun sampai masuk ke bekto sopu tak abejeng maurib ben isa. Dua pilihan. Pilihan yang pertama, soro kodoin pah sholat tobat ke Allah. Tak gelem. Pilihan yang nomor dua, tak cetak. Oke sini kan. Biar bi'unukihi. Kalau ben etokil cetak. Ketika yang tak bojeng ni kau lihat etokil cetak. Keng senokil ni kebeni orang gula ben sampian. Senokil ni kau kutu kodi pada rabu. Kutu pemerintah. Apa gula ben sampian minta oleh langsung nokil. Karena mun orang biasa oleh nokil reng tak bojeng. Ku lekuk makasi acarok markena paraben. Ika boleh markena abajang mak le tak yok kombi polisi. Pokok si mati dia punya markena paraben, do markena tak abajang. Kan oleh mati markena tak abajang. Jadi no kelane ka oleh orang tak abajang saking dari berang hukum orang tak abajang. Oleh pati orang tak abajang. Ketika mak keluar dari bektona, kalau ben sengaja esoro atau ben erokodo tak gelem. Oleh pati keng si mati ini ka beni kula ben ajunan ko tu beki ka pihak-pihak yang berwenang. Sini kalian. Jelas. Saking dari berang bajang nih kamar rambu. Jadi oleh pate. Jadi apa berak bajang nih kak? Insya Allah mungkin ki anya orang matura apa bajang kapi tengki kak. Paling sebanyak ni kalau keng cer bat lambat deh. Mohon masalah apa bajang aja aku buat tiara bajang kapi. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Nika bajang. Jadi orang nika mun tak bejeng saking dari bereng hukumah halal derena. Terus Islam napa kafir nika? Mun tak bejeng nika. Mun saya tak bejeng nika ate neki yakin cek bejeng nika wajib. Keng tak bejeng nika Islam pakun. Tadi deki pakun kofuraki kofurna orang Islam. Keng mun membangkang pada rabu. Keng mun ate naka dinto are meyaki nika langsung kafir kak. Maka dia pun ulama fikih la yakfuru bitarkil ibadah walakin yakfuru bitarkil hurmah. Orang ini kamu kalau tak bejeng tak kafir. Fasik. Keng mun orang ini kengin tengaki ka ibadah bejeng ini langsung kafir. Itu orang tak bejeng. Ini tak bejeng sengkah. Jika tak bejeng sengkah ini kalau kafir keng fasik. Keng mun beda orang ngin tengaki ka bejeng tak bejeng kak. Ya apa cak bejeng tak oleh sampai. Ini langsung kafir dia pun fikih pada rabu. Apa? Karena ampun atinggal tata kramah tak aja gak hormat ke syariat Allah. Ampun ngintengaki Allah ben Rasulullah. Ampun ngintengaki syariat Islam. Jelas. Sering kula ngiding muni bengkalan. Mata abajang, ya apa cak abajang tak oleh sampai. Ya kan secara hukum fikih kafir nih kamu, dihukumi kafir. Kula ngebala setiap pengajian. Ontong ring abajang ini kata oleh sampai. Mun pah abajang ini ka oleh sampai. Sabe di mas sampai nak. Abajang maurib kati makin fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kerebek keker limusin. Mari bajang maurib bajang sunat sambian. Mari bajang sunat keker budung sapi bu. Budung limusin oleh dua. Maurib atau oleh dua. Abajang isa ben ba'dial isa ba'diatal isa. Dua boleh empat lah. Sehari semalam gula benajunan abajang mensonta oleh sepolo. Tetimun pas hitung Romau seong petong goreng. Sehari semalam petong polo sape. Ani kemun bulan mandil akhir. Mun pas tepak ke bulan pas bah tarawih. Mulai di masjid ngebedu polo tung goreng. Ahi beda emak sape nambian. Ahi beda emak ambian bah ada buti nake oleh sape. Cuan lah. Siapa sih meli aja mak kita ke sape tarawih ki ya kak. Baca hahaha makai saya tak sapi yang ku tak tarawih apa disusah ke beda emak. Pun pas situng Roma sehari sama 60 polo sapi pada rebu. Pasak-pasan situng Roma ka dintok tarawih na tok 2 polo. Pah tambah iban 70 polo. Sangang polo sehari semalam. Di ngetung orang nih kak. Maka ku lekuk benih orang sing akan kok sapi. Sapi sing akan kok orang mari nih. Jadi orang ini kan mungkin tak bojeng. Ini kan tenlok kafir. Lecepon beda hadis man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang mun tinggal bajang kalaban terang-terangan muta'ammidan kalaban sengaja
Faqad kafaru jihara, kafir terang-terangan. Nika saat tinggal bajeng kalaban are miyaki pada ben ki buru kasa. Jadi mungkin ki ikut jak bajeng nika wajib, keng tak bajeng nika fasiknya mana. Keng mun ate nika ngintengaki ka ibadah bajeng nika langsung kafir pada Rabu. Makanya akhlak nika iya tasasatejeunah. Karena mun tak kui akhlak nika butuh pada Rabu. Makanya la yakfuru bitarkil ibadah walakin yakfuru bitarkil hurmah. Makanya iblis nika saya keluar di surga tak gara-gara situng pada Rabu. Tak hormat dek ke Nabi Adam ketika isoro asojud ke Nabi Adam tak ndak iblis nika. Makanya tawadhu nika man tawadhu arfa'ahu Allah. Orang ni kemun mamaba bi Allah bakal yangka. Tapi orang ni kemun mengangkat bi Allah bakal pamaba pada Rabu. Karena takabur nika cuma pantas yang kui Allah selain Allah hula benajunan. Tak oleh andi takabur nika. Tergula benajunan pada selamat kapi. Amin. Bon. Kelompok situng masuk neraka bon. Saya nika orang kafir. Berarti ini kebenaran yang kantun nika. Jauh. Banyak tanya. Ki jauh ni orang kantun. Orang Amerika nika. Jauh. Kelompok nomor 2 pada datang pada Rabu. Saampun iki bas nomor 2 langsung sabak ke neraka ki nomor 2. Bapak sabak ke neraka je. Arab aja. Pola keng tak tahu cak bajang wajib tokang. Pola keng agama mana kafir Islam. Mai masuk neraka. Tak bajang. Mata bajang. Sengkah. Nah, ini kepada dia Pak Kantun ini. Mun sikit buru ko jauh ko salah kafir tak bajang. Ini ke Islam keng tak bajang. Mi tak bajang sengkah. Nah, ini kan mun coba badan nih kan. Coba temor. Ki coba. Benih kantok. Coba Kak. Coba temor. Jadi orang yang Islam pada Rabu tahu cak bajang ni ke wajib. Keng tak bajang. Mata bajang. Sang. Ini kayak cabur ke neraka pada Rabu. Bi Allah cerita akhir Al-Quran. Apa kuat guna Allah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Orang-orang saya tak bajang noroti hawa nafsona ngalaksanya menatibi fasawfa yalqauna ghayya. Maka orang ni kemudian di akhirat bakal esaba kacurang ghayya. Kamma curang ghayya ni kabada dalam neraka jahannam. Dalam neraka jahannam bada situng curang ni kanya mana curang ghayya ni khusus orang Islam saya tak bajang. Bahkan jabun ulama curang ghayya ni kalau pati dalam ningke kak. Orang mun jonta laki ke curang ghayya ni kak. 1000 tahun baru dapat gebebe. Kita kepes nih kak. Kekerto nih ampun 1000 tahun. Ini khusus orang Islam saya tak bajang. Aman mon, benih gula benajunan. Mantar gula benajunan pada umat selamat kapi. Terpada bercerai kapi, amin. Mantar pada selamat kapi. Mangkana pada Rabu gula benajunan anyuk on ke Allah. Mantar nak foto ni kata nak foto saya bajang. Mangkana nang Al-Quran nikah. Nabi Ibrahim nikah pada Rabu. Nabi Ismail dia kebi Nabi Ibrahim sahabat isi tung curang sebelum Ka'bah ni kai bangun rajin Siti Hajar ben putrana Nabi Ismail kini ni kebi Nabi Ibrahim ni kai sahabat isi tung curang pada Rabu. Setempat ni kata ada kak pungkaan tada Romana orang sahabat isi curang ni kala lauk gunung deje gunung barak gunung timur gunung idem curang. Sampun anak ben bini sahabat isi curang apa kuat guna Nabi Ibrahim ngangka asta doa ke Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Pangeran dan kula nyaba anak ben bini biwadin isi tung curang ghairi dzi zar'in saya tak ada buton-butna sakale. Ana apa mi sebab curang saya ada buton-butna inda baitikal muharram pulang tempat nikah semak kala bentel ma'ajunan saya muljaaki nanti akan dibangun di sini Baitullah. Kak bekas kan ilmu curang kak, kan dibawa bekas. Jadi Nabi Ismail bin Siti Hajar nih kak, sebab curang nih kak. Anak nih sebab curang, si curang
Nekak ada kak pungkan benda romana orang. Walan ilm curang ni kata lima Allah bingkengan akan dibangun Ka'bah. Ana apa kengah? Rabbana liyuqimus shalah. Pangeran sesakak dinto keng mak lenak foto ten gula apa jeng pekun nyempe dek ka ajunan. Jadi mun kalau urusan dunia tak pikir sepenting anak asolat para rabu. Neng selain Nabi Ibrahim ada bu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah tetiakitan gula muqimas salati, orang-orang saja ke solat. Kulat tok wa min dzurriyyati. Bani comatan gula nak foto ten gula. Betetiaki orang-orang saja ke solat. Wa taqabbal du'a, terima aki doa ten gula. Jadi lambok ni kan saya pikir nak foto takok tak bejeng para rabu. Mun makin kan saya pikir takok nak foto tak andi Roma. Kan ke kan? Takok anak melas, takok anak miskin, takok anak melarat. Lambok ni ka bejeng. Mun kalau keng itunya mak tak ngakan. Mun kalau keng ada kak pungkaan. Napa cang Allah mun kedung Allah apa rengah pada rabu min haitsu la yahtasib. Keng mun bejeng sita ikalako. Kula benajunan benih kalau itunya sampai ke akhirat. Makanya orang ini kemudian juga bejeng pada rabu. Epaku ada bun Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintah keluarga sampean kalaban bejeng wastabir 'alaiha, pasabar ke bejeng nikah. Ben pasabar merintah bejeng ke keluarga. La nas'aluka rizqa, sengko tak minta rezeki jebon Allah. Nahnu narzuquka. Kok sabida rezeki sepenting asolat para rabu. Kor bejeng ni kejaga. Engkau sabit rezeki kelenun tekku para ulama tekku para kiai bede kiai ngalak terup cak ada ni ada kiai ngalak terup ada kiai laku tu kelo pelokul mikul punten ada situ gentar ke besabe tekku menabahas bi Allah paparing ku tak kiai ni kapaparing luar biasa bangun ponduk abi atusan juta alhamdulillah mampu telum jenazah alhamdulillah mampu mobil tenggenteng alhamdulillah mampu tuku naraja Roma naraja mobil naraja bini nak bersih raja apa kiai ini kebejeng saya berkata kak ben kiai ini kebeni cuma bejeng fardo para rabu kiai ini kah aja keben sunnat deh orang ini kemun sunnat lah jaga fardo pasti tengah teh jaga tengah malam jano kak minta ke Allah beni minta siang mun minta bekto maurib banyak si minta bekto maurib orang kak apa reng banyak mun minta bekto isya apurung benreng banyak orang si minta waktu Isa keng munca ke kol telok minta kol telok lo pati banyak si minta mun parlo kecer jadi si minta sekali mun kol telok ada paling magi minta beni minta ke pangeran minta ke bini namun kol telok le pangeran namun kol telok malam mun tengah malam nikah wahal minas sailin pola bade si minta wahal min mustaghfirin pola bade si minta asapora makanya cek pun ke syair ya ibadallahi jiddu rubbada'in la yuraddu la yaqumul layla illa man lahu azamun wajiddu Allah 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب جاءني اللون من الله يا عباد الله جدو هي kabulan Allah jiddu kuongkuan maksa ajak ngajak sampian rubbada'in la yuraddu banyak doa ni kata tolak bi Allah la yaqumul laila illa man lahu azmun wa jiddu tak kira bisa jaga malam mun tak king jengajah mun tak king alaban sengkah mun tak king cani tongku tak bisa jaga tak bisa dan gula ingat ka pidato ni Maksari ibong kalan lembok nika pidato na nika bag semua bag semua terang-terangan ke sedek king pikir rong gua tubuh ni Maksari Allahu yarham beliau pun wafat teman tubuh sini lo bisa ke laki ni cek kapan cek tak antem ke koncong sosok itu boleh ni ketemu dengan Maksari yang orang ampun wafat dia kira pikir bikulah ni kan pidato na terang-terangan kan mun kira pikir okay kak ani kaki ke koncong kak hahaha iko
La yaqubul laila illa man lahu azmun wa jiddu. Tak bisa aja ke tengah malam mun tak kengjeng aja ongku pada Rabu. Orang mun minta tengah malam, para ulama, para kiai, mai paringi banyak. Minta nak Allah minta tengah malam, mun minta sing malam mereka minta katibi ka. Mun katibi banyak saya paringi. Mun minta begda isa, aburung benreng banyak si minta sampian. Tahu saya minta ke pangeran, kanto berdereng datang di Mekah, kanto berdereng datang umroh, sampean aziaro, aburung benreng banyak si aziaro. Paling ngepol ibri isi uang kembian. Nggih. Mana bering benreng banyak paling ngepol ibri isi uang. Keng mun tarbi tibian sampean. Ku tak apa ngocak. Ya lek kocak pele bola bodi saya cocok. Arab isa ke tibi. Enjo sak kas lain karo kak. Kan sedikit kan iki. Mun tarbi tibian kocak mari kocak apa? Surban ibu keluar. Ari lek bola bodi cocok boleh. Ari minyak lek, ari aing zam-zam. Ari asli lek, asli. Muntar ke TV iblis asli, mun beling bendeng banyak haram campuran yang zam-zam aja. Tak pada jajem dia. Onggu abu, cabi guna make campur kia kak. Abu mate campur, siapa makin ibu atas 5 liter kak. Kula benik kedua oleh 10 liter kapin lah. Kula bulan gagal haji tak bisa haji kak. Sesi haji cek benyang. Situng orang beda niat ziarah, beda niat nyanda bulan kula kecobaan. Pah lebih saya ibu nyanda. Aing zam-zam ning 10 liter. Untuk tak kebak. Tak gabak, paling lagi yang sanyon. Alhamdulillah, makin banyak kali lagi nak. Pola hajar campuran ke jompo. Orang pagi aku mintara, tarkon holil beri yang jam campuran. Jawab pun bi gula. Ya muntros asli. Mangkat tibi. Oleh ke ngambek dah tengah dah, kebanyak aku mintar tak lain nom dah iya. Orang tarbi tibi sampean, aing jam mai beri si asli. Bener. Are asli sama-sama. Hongki gak nyuwun paring. Enak. Campuran kiri kak iya ngarale. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nika ka manusia pada Rabu. Entar adeng bering bentar ke TV. Tak apa, saya beri kak. Muntar adeng bering obo. Ya paling ngepol ya. Ya jisi uang jadi paling ngepol lah. Geng mun tarbi TV on eva keluar makin selok iba ki mun bi TV. Sani kagak pangeran nih kang. Minta marina Isa minta areng-bareng keng kol telok roje ke pada Rabu. Tapi mun sumenep nih kan jepon mun sejen murni mur ke tangki kan. Nyeram bekor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Sunnat tapi jaga bi ulama nih kang. Mangkana pada Rabu pokol peto tulis sholat duha. Dari kol telo tak asarin ke sana. Mangkana kapan pokol belu pokol sanga ngantok ya ini kan. Mi ngantok cek semalam tak asarin. Asarin nak kol sanga. Pan asarin nah tok di kamar kecer kiai kula dugilu. Kelenun sampian kol sanga macam ngantok. Kapan meroboh pah beda tok cek kur buka tiku di jendela gelu. Anggota nabang mekar jo bu. Lain nggak bisa. Kenapa? Minta nah. Tak bereng bendeng banyak pada Rabu. Minta bereng banyak, iberi yang tak pada pemberiin ketika minta tibi. Jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, beda berapa kelompok budian iya akhirat? 4. Kelompok pertama masuk neraka. Mi masuk neraka. Kafir pada Rabu tak bejeng. Mi tak bejeng. Kafir. Neraka nih kah? Nyamana neraka apa? Apa? Neraka apa? Sakor ki. Masalakakum fi sakor. Jadi sakor ini termasuk neraka khusus orang kafir. Mun orang Islam tak bejeng. Nyaman curang goye. Nika bek celepan sakoni tembang sakor nika. Abu makmis sama daftar biar. Nika boleh celepan. Ya tak ada kan. Jalan neraka naring kafir banding Islam bahe apa ada. Tak ada pada Rabu lain. Cara nama masuk neraka banding Islam banding kafir tak ada. Bede saya masuk neraka sakalian, bede saya masuk neraka libelian. Kamu angu ecang grep libelian ben ecang grep sakalian. Hah? Napa? Tahu saja ngrep, oleh sungai Panggem.
Keng mun panas, kama panas. Canggrep sakalian bet canggrep di bolian. Di bolian dek, ya panasan secanggrep sekalian kak. Kapan nih kemudian masuk neraka canggrep sekalian. Ebleng dia torot. Ini kayak canggrep sekalian ya mana. Mun Islam nih kayak canggrep yang kak boleh, canggrep yang kak boleh senikah. Tentunya menan saya canggrep yang kak, canggrep yang. Aduh, tempat kering apa di nak deh. Orang akan akhir udukah. Ih sebel deh. Kemudian ya akhirat buk. Boleh torot Cina. Mati ering kaper kok. Apa? India. Sampian nak ring matura minta lagu India, mungkin sering India lagu matura kak. Vita ya leke dingaki. Sidero. Siapa proyek guru ini? Jadi kan nyagu orkes deh jadi. Panitia, tarak yaki ben sepeda ni kemak mulai kada. Di India mungkin lagu matur kan? Sumina ya dana tokoto sida ya dok. Napa? Tatondu. Lasarin lo bapak yu. Aku baik deket-deket tatondu aja. Muntah lagu tatondu, mana lagu binar. Tedung kapi lah. Kule cek bunga namun pengajian ni pahi bebengit cekapi. Malah bercerita ni saya celah melang tak temu marin. Hai deket-deket bimbian Emang gua pikirin. Sorry ya. Oh tu pak kering apa dina ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, nomor situng reng kafir tak bejeng masuk nerakanya mana neraka sakor. Nomor 2 orang Islam tak bejeng sabe ke neraka jahanam. Di dalam neraka jahanam ni kepada curangnya mana curang ghayya. Curang ghayya ni khusus orang-orang Islam saya tak bejeng. Insyaallah wa doa ni tak tepat dek kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pada Rabu kelompok senomor telok neka igiring boleh pada Rabu. Capur ke neraka boleh. Le ni kebek aneh senomor telok ni kak. Mun nomor situng masuk neraka pantas cek dengan kafir tak bejeng. Mun senomor 2 masuk neraka pantas cek make Islam tak bejeng ni. Senomor telok ni kebek aneh. Tahu cek bejeng wajib Islam agama mana? Apa jeng orang pakun masuk neraka pada Rabu. Padahal ni kala Islam, padahal lah tahu cak bejeng wajib, padahal apa jeng ni kak, pakun capur dak ke dalam neraka. Paku wabi Allah saya ceritakan dengan Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun maka celaka, fawailun maka neraka uil lil musallin kaan di orang-orang seabajang me masuk neraka je lah abajang alladzina hum an salatihim sahun abajang mun abajang keng bajang enteng badan apa tak ada pada ada nak dia lah gelok kan jauh jangan semak dah mulai beda lah. Jadi siapa orang abi Allah pak. Selama hari mari na makin ni katoring astete pada Rabu. Nah apa saya nyamai enteng ni kah? Maka luar pejeng dari bekto wajib. Ni ke entengnya mana? Apa jeng duhur 2 rakaat asar adzan. Ini ke enteng.
Abajeng asar maurib adan nika entengnya. Makanya tengate gula benajunan. Gula benajunan paling saya tak kira cecer karo Jumat king bulan berjemaah. Mun Jumat insyaallah lah tak kira lopot bulan berjemaah. Tapi mun di Bengkalan sabora. Magi Jumat nih kamu saya paling semak ke masjid. Mangkat di budi kan. Kimun Bengkalan menikah tuh hula tak ngocak bulan cek saran agak iki. Bengkalan. Mun saya paling semak bun masjid. Ini kasih mangkat di budi. Khutbah nomor 2. Ero malar kaler kalau gede je benih nyari siwak, nyari korek. Nyari korek aro kok. Padahal kencerna Jumat ni tak pada pada Rabu. Makanya beristilah tabkir nang Jumat ni ka. Mangkat kulakku. Mun mangkat pokol peto pada ben onta kencerna. Kol sanga pada ben sape kencerna. Mangkat kol 10 pada ben embi. Setengah 11 ajam. Kol 11 telur ajam. 11 lebat 10 telur. Lebat 20 telur. Lebat setengah jam telur. Lebat 40 kali teman cong jak telur lah keluarga pilan. Ya mun telur lah tak ada. Walau telur tok boy. Makanya saya enggak mun Jumat nikah. Seten pun tena sabat lambat dah kula benajunan berangkat depak ke masjid sebelum khutbah mulai. Mak lemer ngaki pun. Karena khutbah ini kan wajib isma'ul arba'in. Kutu pakai ding de orang 40. Mun pas tak ada pak 40 de rumah. Jadi kula benajunan berangkat sebelum khutbah. Bentak langkong mun ketika khutbah ini kecak adekan de. Orang seadekan de ketika khutbah ini kata oleh kenjeran Jumat. Jadi makin ke masjid tak oleh kenjeran. Kalau keng duhur tak andi otangnya. Makanya ketika onggak kesah, ketika khotib onggak ke mimbar kan Bilal apa saya enggak kesah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kasaking bulan Arab cek saking ngangkui bahasa kecer senika. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar wa khatab mun khatib laung ke mimbar pas maca khutbah fala yatakallamanna ahadukum maka sampian jak sampai akan daungku wa may yatakallam faqad lagha saya rasa akan sia-sia wa man lagha fala jum'atalah saya rasa sia-sia tak oleh kenceren Jumat ansitu nengeneng sampian jak akan dah ansitu nengeneng wasma'u kedingaki makin nengeneng mun ngedeng kan beda terkadang lo akan cetak kuliah sekali kayak nggak pernah aja kan ngin tulit kak ke kol aja ilan jaju toju itu pak absaab makanya ansitu wasma'u mari wasma'u wa ati'u torok napa saya kebala bi khotib kasah torok napa saya berdepak kasah torok makanya man kak diman khutbah ini kan terjemah aki mak dia ngerti saya bebe kasah le saya berdepak kasah torok la'allakum turhamun mun torok maka pola-pola sampian oleh rahmat boleh di masjid pah sandal auba kasih gendengan tanya aki bini nah miau ba sandal kan ya atau khotib semacam khutbah gila mak bisa atur khotib ya kan dia khotib pesen gila tore gula ben sampian kusba kusapun dud bak coba tinggal lagi kok tang sandal coba ya itu orang ngelak sih Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enteng kabajeng nih keh. Masuk neraka maki kabajeng pada Rabu. Enteng, makanya orang enteng kabajeng nih kah. Itu buat kibi ulama. Eka waris sete su'ul khotimah. Enteng kabajeng. Eka waris su'ul. Yukhsha ala khitami man takallama. halal adhani au asa'a muslimah au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fis salati amra wazida man yashrabu lid-dukhani muntashiqan fi majlisil qur'ani au akala riba wa malan lil yatim zulman wa man yafirru min kulli alim. Sangat kelakuan mun terus lagi tak tobat
Setan ika suul khotimah, maten ika ngalto imanah, ika wiris mati kafir. Situng man takallama halal adzan. Masjid tempon adzan pah akan denyaring ta enagrena. Nomor 2, au asaa muslimah, tengki kata tangke beng kita tanah yalle kapi. Tabunan pal reboy keco. Senomor 3, au akko aslan, bengal karing tua 2. Senomor 4, au ta'ato khamro, ada semailang ngakal, termasuk sabu-sabu nih, narkoba nih, mun terus sakit pada tobat, eka mati kafir para rabu. Senomor 5, awis takhaffa fis sholati amro, nginteng aki dak kebejeng, benih tak abejeng kengin nginteng aki, eman kenyaman, ya dak kira apa gelu jong. Terus kadang si abejeng ki aden tek lakune pamari gelu, tanggung kari sidi aku. Pane pamari tanya apa kebejeng. Nomor 6, wazida may yashrabu lid-dukhani muntashikon fi majlisil qur'ani, aroko majlis al-Qur'an. Eka iku batere sete suul khotimah. Eka wiris sete kafir. Mangkan tak langkung mun beda pengajian. Sering gula mangki, mun beda pengajian. Mun beri-beri kan kenta uning, mangken deng la uning. Sama rene ke mancer bi Allah hulu benajunan aja wakina. Iyattas ni katempon akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bebenang tenang. Ciku. Mun tempo na ngaji, krokok ni kapate gelu pada rabu. Ni kedebun Allah saya baca ni kak. Kula ben sampai ni ke situng majlisnya mana. Cuma bida na kuliah tas sampai ni bebe. Ni kapada situng majlis. Kalau ai pengatas keng lepat deng ke ibu di kula ni. Kalau ibu ikor saya, bini keng multi keng bulan kene kak. Pada situng majlis, maka tak langkung mun tempo na beda majlis Quran. Rokok ni kapate gelu pada rabu. Orang sa rokok majlis Al-Quran. Khifa min su'il khatimah, iku batere mati dalam kebedan tak sanggup iman Islam. Terselamat. Cepon ulama benih karonika, aroko masjid boleh. Bah mak cengang enggak? Tidak langkong cek pencerahan ini kan pada bentuk tukang pecet kan. Mun tukang pecet kan nyari seroker. Kan isa rek sakit lah kan. Mun si beres mun dipecet tak gulian tak kira terus sakit keng mun. Sakit hari ya penyakit acong deh iya. Itu lakar lanyare. Jadi aroko yeti ngereng ngaji Al-Quran, pah aroko masjid, nika iku bateri suul khotimah. Kelenun mun sak pasaan sering kula mangki salah ngaji aroko yeti ngereng adarusen salah tak ngaji kopi apa gemet gedeng apa tak ada. Ki aroko masjid. Wah nika ape tampe para rabu. Salah lah aroko masjid, saya ngaji ya deng masjid. Wah nang ngilaong didik sambil pikopian sambil ngakandeng guring apa gemet ki iya deng masjid boleh ki alabun njok cong ada beni masjid cong masjid tedolem si wakaf tedolem mari beni masjid dia tak wakaf dia lo apa kok dina ampera masjid ni kaca epon fikih harimul masjid wa harimul masjid fi hukmil masjid ampera masjid ni ka harim para rabu harim masjid ni ka pada ben masjid hokoma titi mun di dalam tak oleh aroko maki ampera masjid haram aroko. Ada susah kapi. Nggih, kan nika pengajian kan kudu pada pak tengki kan. Beri kan ken tak tahu tengki. Nah, makin kan launing. Mun launing pak kunika lakoh ya kehilangan di luar tanggung jawab kami deki. Mun budian poton saya enggak mencer Allah pada umat selamat, keng mencer pada becer kapi. Amin Allahumma. Jadi mun tempona bedereng ngaji Al-Quran pas aroko mun semak pate gelu rokok. Mun eman saya patena ngale gelu bojau, ngale bojau. Pada pak kampun ten ro Pak kenyot banget. Karena mun sebenarnya ibang kalane mun tempona tahlil rokok pate mun tempona sholawat rokok pate kapan qiraat iso umat boleh nih. Jadi mun tempona aroko pada rabu tempona ngaji nih kang pada ten gula sering pan sapanapan kale apolong pengajian sareng saya kalau payas mana kiai tambru kas saya sesepo kas saya YouTuber ada sini saya sesepo kas sepo tambru masuk tambru apa suku benar
Sedulur ke Istiqom Pamekasan kan. Ko Khairul Mufid. Nggih. Ki Khairul Mufid Idris Tambru. Kan perokok beliau nih. Dan kula sering ngomong ilang ker. Ken beliau ni kamakin yung matarokok muni panggung tempo na kiroat. Ki Khairul Mufid ni karokok ni kay sabo nga. Padahal ni kalain majlis ni kan. Kan ikan tuban lang kan lain majlis lain tempat ni kan. Sa situng majlis kan kuluban sampai ni ke situng majlis nyaman. Mun sa ilang ker ni kan lain. Kaya dan kula memperhatikan pan sa panapan kali tegupog ben kay Khairul Mufid Idris ni kan. Tambru ka sagi, masuk tambru. Nggih. Nggih tambru. Kay Khairul Mufid ni kan sering dan kula tamang ketika aro ko. Pas luar tempo nak kiroat ni kay sabot dimin. Tak somat mun tak tekelas tren kiroat. Sering kula mangki ni, sering mangki. Artinya cek sekali yang sekalian keng ketepaan. Itu kuliah atau orang. Saking dari tengah hati. Jadi kan makin mencari Allah. Wah keng anda kuleku. Thank you kak. Mun beri kan ken tak uning. Nah, mun kuleku mun launing. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi enteng kebajang. Enteng kebajang ini kayak kesuul khotimah para rabu. Enteng ini kan seperti tunggi buru keluar bektu. Nah nomor 2 di ulama ikut cak enteng kebajang nih kah? Abajang syarat rukun kak dinto tak ikrena, tak ipatepak syarat rukun. Toro kadang rukun situng ben rukun lain pak sampung para rabu. Kula seting nyontoakin sebanyak terjadi abajang nih kah? Kula benajunan nyampung rukun antara rukun lain ben rukun situngah sampung tak pesa kala ben i'tidal bentu maknina. Sering kula mangki. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nih kan ngeneng nih kewajib bacaan sunat. Jadi ajunan make tak cak maca artikel cak maca keng ngeneng cak kulian gelu. Sami Allahu liman hamidah. Nih kan ngeneng gelu cak ender akulian intisab cek. Mun pah sampian sampung. Allahu akbar. Sami Allah. Ini berarti nyampung rukun. Gula benajunan ini kata asab aja nggak kak? Punten benih tak oleh ada nalo apa sepenting. Sampai namun ngelarbet beda gitu kan? Kan coba tengok dulu tak sini kok. Allah. Arah kita langsung nyaba ada enak arah petanang dia. Kaki saya noro tak tahu kaki bu. Ini urusan tangkat dia. Mau tahu aja urusan cowok. Jadi selangkong saya nih, Allahu Akbar, neng gelu nih kan, Sami Allahu liman hamidah, kan tuh gelu tanang nih, dari koncong ngobu sampai ke sokot pun ulama, cak aku libi qadri subhanallah, cak aku li sekali, oh tak baca salah Quran pun, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardu wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, baru mun Allah, lo apa kemarin, sepenting kanto. Ota bumun tanang lo kak kantua. Cepon kitab I'anatul Thalibin kasah. Abeli boleh senika pada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Senika boleh tak napa? Kita kok ikut lepai bimbian. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aja pakai sampai 2 jam tak mari baca kak. Pada ruku, sami Allah, Allahu Akbar, bismillah. Itu saya sujud di rumah dia. Jadi petoran ke baba pun. Mau namanya di kantong, neng baru tak napa. Udah sama dan jelas sih. Nih kasih sering maki gula bajang nih kasih nih. Jadi Allahu Akbar, sami Allah. Nih kenyamana saya kocak orang sengit coy di lembu aja. Nabi Muhammad tuh manding kali orang ngabujang senik kan nih. Pokoknya udah kanjeng Nabi. Lau mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang ini mau sampai mati tak ngiba agama Nabi Muhammad. Artinya kasih kafir para rabu. Musuh jen pah terawian lo kak. Bodoh nemu yang nemu. Allah kan beda sini kaki. Nah, ini kata oning gula-gudian pola. Mun iros terus aki kasabi malaikat si untuk ke swarga pas anta pola kasa. Yang ring sumen depan pah talempas masuk ke neraka itu. Santak gelup ya. Aba tengah tikel. Terawih ini kan mungkin kutusan ini. Ketikal tak usah terawih 20 rakaat. Tikal terawih ini 4 rakaat sepenting. Ma'al wiqar was sakinah sepenting. Terima. Makai 20 mau tak terima. Kaya nampak kak. Apa begitu? Apa begitu ada ya?
Kan beda biasa di Facebook ke segi. Banyak iki. Mun ikan to kula tak ngocak kak pulan padek gitu ti. On, bejeng. Nika sering maki kula. Wah terus ketika asojud sokoh tak apel kot. Nika sering maki kula. Sokoh nika wajib pelkot. Mun tak pelkot dua aja tak sah. Mun bisa, mun tak bisa lah gero. Iki bekas abo pak gero cek paksa tekuk cepok. Keng mun bisa pelkot. Pas cangkem buk, mana bejeng ini kecangkem cek beri luarku tuh. Aku dungkan dulu sebelum rukuan sampean. Tau poe beberapa bibir ini kecangkem ini kepayelang. Mun cangkem ini luar paharuku sini kesampean indes syafi'iyah. Ini kata asab aja. Jadi san bisa ada bejeng tuh riba tepak. Wis nomor 4 terakhir. Tore. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 4 para Rabu. Nah ini kasih kelompok orang kecer nomor 4 nih. Mertung masuk neraka. Nomor 2 masuk neraka. Nomor 3 masuk neraka. Lah nomor 4 nih kasih kelompok gula benajunan. Amin. Ipa kuang. Saya nomor 4 nih kak. Saya nomor 4 nih kak masuk surga para Rabu. Saya nomor 4 nih masuk surga. Insyaallah kelompok gula benajunan. Ipa kuang cipon Allah dalam Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha ongku ontong al-mu'minuna pasera orang-orang mukmin. Saya rasa ontong alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin saya bajang, saya di bajang ini ke khusyuk para Rabu. Saya khusyuk ni ka ontong. Bi ulama tafsir khashi'un ni ka beda saya tak yarti khusyuk, tapi yartiin alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha. Khusyu ni kebeni khusyuk tapi orang-orang saya bajang tepak ke bektona. Maka tak khusyuk kor tepak ke bektona ni ka masuk swarga. Mun pasti masuk swarga ni ka khusyuk kuleban sampean tak kok tak terasa ke swarga cek kuleban sampean tak khusyuk. Tina maka tak khusyuk kor tepak ke bektona para Rabu. Tikel tak kula bajang keng tak khusyuk bagus. Abajang tak khusyuk ni ke bagus. Saya tak bagus mun khusyuk tapi tak abajang. Khusyuk mun Allah la haula wala quwata illa apa aja enggak enggak cong poton maki husuk poton ya kak. Jadi dia nama kita tak husuk sepenting apa bajang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon jadi kula benajunan si odik nih kak. Saya rasa selamat okorna situ kenapa kak bajang. Jadi men montro oni kak engkau dia selamat apa enggak engkau bercerah enggak situ okorna bajang mun bajang pasti selamat. King munempian tak nyapok bektos tak kira pikiran, tak nyapok bojeng sampian tak ruwet, bektone cecer sampian tak susah. Cepun ulama ipa kontengat teh takut nyaman king lek tulis bengen neraka para Rabu. Jadi si hadir niku montro oning. Kok selamat dapan je situng okorna bojeng. Pon nika si odi. Mun seset enjak mun seset dia segembal. Mun seset nika mi ipangki jak selamat napa okorna. Mun si odi ki buru kan okorna situng bojeng teh ki. Mun sesete nih kang, agak timba soraya nih kang. Mi itu mujak selamat. Torai ki, mun beda orang sete, ekecer, pahbi se odi etua aki beda mangken, cek mang kole sampian. Sesete nih kang pasti selamat. Amin kok kang. Mak bisa pasti ki selamat bah soraya mangken. Cek kencing nabi bisa ada bu. Fa idza lahiqathu hadis lanceng nih kang. Nang tengah apa beda buan. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun bada orang mate pas itu aki bi seodi ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Sesete ni kemun itu aki pada ben mangken lebih bunga etempeng ibriin tunya ben saesena. Opo enga apa bunga na orang ibri tunya ben saesena. Kuda ben sampean ibri sabar salok ke kerja ben bunga. Mun pas satunya ibaki ero katibi enga apa bunga na. Ternyata ki bunga andreng mati saya itu aki makin tunya bon saya ibu kiro ketibi bunga luar biasa kengki bunga orang saya mati itu aki artinya orang mati mun itu aki ini kecek bunga nah kebunga nanti kata de betesa kula tanya mun bunga nikah beceran apa celaka ada orang celaka nih ke bunga mun bi kanjeng nabi cek bunga bahkan lebih bunga tempong ibri tunya bon saya sesetini pasti selamat kelebihan itu aki maka nabi kanjeng nabi irhamu mautakum bid du'a au sadaqah. Kani sare orang mati na sampean kelebihan itu aki ben isa dekai. Kelebihan itu aki dan kula bangal nyakseen almarhumah ibu Suraya mangkene ka pasti becre, pasti selamat di alam barzah. Kula benajunan terpada itu aki budian. Saya kira satu kau pada itu aki. Banyak yang penggalan kak.
ngale ke Bangka Belitung, ngale ke Banjarmasin, putus kontak terus tak abung hubungan ben keluarga. Nah makin mati lo itu mo, coba pulang mbok sing ngale tak itu mo. Makin mati lo itu aki je tak tahu. Ya bode se ontong ye temora Roma di boring. Ki odi lah itu aki ka ada, lah tahlil ka ada. Ki odi lah tahlil ka ada. Muak sampai ke Pontianak, ibu sampai Pak Polo, lebet kapal tabiru. Tapi musibah karem kapal leben pesapi na kurang. Kiding kabar bisa matura jak ni kala karem kapal lah. Ete dente ori kata dek kabar, tahlil petong hari petong malam. Mari tahlil pah datang saya tahlil. Njai pun kuban siku mikil petong hari petong malam janggul. Celaki odi lah tahlil ka ada. Tutup pak kasih ontong kilo mati lah tahlil, pelampian tahlil ka ada. Nyaman dap teraki kak kantor. Jadi si odi ni kata dena selamat, sip. Napa tanda selamat si odi ni? Solat ki, sesedene kata dena selamat, situng juga. Kenapa? Doa dari si odi. Jadi makin ni insya Allah selamat kafi. Apa? Oh bisa nguncang boleh kan cium masalah keng orang. Segat. Mik melarat tengunjang gula. Tenang kini kah? Cak datang TV lokin kon igula. Terlebih Allah pada teka hajat lagi. Terlenceng umur kapi. Nyuun sabora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.